soafa manu kriso le nai tu le tino kriso le i le ia fiafi matagofie ia o tatatonu ia a mataliere foʻi le tatou talanoa le uso lenei afiafi ia malo le soifua maua malo le lagi ia mamā moli pele faafetai i le atua e lona mea alofa o le ola ia malona alofa tunoa o lo mafai pea ona mulimuli pe ia i tatou ua leai foʻi ona tatou toe failoaʻi lenei afiafi ia malo lava le usaʻi malo le galulue faatino pea le figagalo le atua i le aso ma le aso ia faatalofa atu foʻi nisi foʻi ona fatalenei afiafi ia toina sione ma le faletua ia le gata i lea le suga le faafegaiga Efeso Fonoti malo le soifua malo soifua pasta malo le malo si lenei afiafi ia tatonua o te kau kikilo ku le mataupu pe faisiga lavelave lai kiki o le afiafi e lelei e ka faasaʻosaʻoloa lo i totonu inisi fesili o lenei afiafi ia mai tauina pe ana o featu le polokalame nei o le talanoa le uso ia toe foʻi lava le tusi paia le polaʻa a le lavelave ma le lavelavega ka fai mai lenei afiafi faaogalago ia taua le mea lo toe foʻi o le tusi paia foʻi na talasina minuti akaki o le tulaga foʻi na le pe lua faesasalu ai saʻo matamata tasi o lauga e no toe na lauga foʻi na lele ia ia ma se vaega o le tusi paia e amata ia na alu ale o le lauga mai isi veses foga le o loo la fesili fo lo malo faupole ale e winga foi tar toi foi tu spaia la wa me fa pe pe me ia a cargo de winga ka ke du fo et pula fo si up fa winga la winga su ma fa fenga ia mo pe ku lang fa penga ia a cargo ku la fe ka wi marka mane sa u winga le ia nga ka sa do fa ko e ki ro ia pe tu ranga nga ia ne fiafi ia a ka ma ka si mo mo a fo si de fiam ka po ne fiafi ia o sai foi ka fai mas ani lava ona o vuan eta o le o ngale fa pe ele ma fai le tangata ona fili lava ia e sau i le atua ina ia fa o laina yes e o mai tau atu foi na le to tele e manatu o le a onga e se ia sei lasi tu ala lo suma pe ano fa e fo ia le ka ku spaia e ka funga ka de ku spaia le fsina ma le nga fa lo ne fa filo su ka temo si lo sunga pe ma to fa emo o le ta pe fa mo autu la nga yo Talanoa le Uso le ngata le fa so o fiona pa ia le ia pe o le fa mo maulunga la na tu sei malau so no ngale ne fiafi o le to fa fo ile o le tu spa ia le met sta ona ia to no le lotu o fea o le pulela mo ngalo e te ole ngo stasio to ina ele sa mo one of the great scholars o ku spa ia nga failan tala fa pe fai ile e kale sia o kaunga nga mailo pulela glue lo pe screw i lunga o le stage lo ngal tala ia aunge ko ave sia inga aunge i ngia vangoe ko fai ngiski o ngia vangoe ko fai ngi siva fo ngai mangisi mea action courses or whatever they called them ia kau lava la nga o le tuspa ia so ke pela kai fa pe ngale anga le Talanoa le Uso pasta sa ia ina ia fa pe na ona la ngona la pela va Talanoa so o le lotu ia le tu Paula vale me fa we e fa ile upu ale tu a fa fenga fa le upu ele sawa le kuspa ia le mai no it has to be taught it's tau ona o ina la mala nga ina fia i tu al pulela ia pela o nga ia foi la ne fia wal me to va ai tu la fsile ne fia e sa o ta o so tele ole le mele ia pela o fa atu o skemi ki milala ka moe pe o kemi nga e sa o ma vo fonga nga a wonder pe ko fia kanga ngalangonga le tala le pela le fa punga le ele ma fail tanga ton fili la vai e sa
i le tua ina ia whaolaina ai o se tusa alama le whaamoe mo le Talanoa le Uso o koe awe kuspa i le pule la o la makua i makamake kele ia fionga pa ia le tua i le tā ua o le sa o le kalala e eisi verses kai fōlinga mai le ai it's up to you it's up to you le pe o oe le yes ma le no pe o ka mala ai le ai a koe fai tau fa le verses nga pe o le verse ki nga inga kele o le John 3:16 mai o e tal tonu isa o e tal tonu ai le o kalkongu nga o e tatou i there was something before that nga langa e kalkongu o nga ilmea na fai mua e a fea la stala il talinga o sili lea so tu sa la mana o sili apa se pe la vokama o tu spa ia we're going to let the Bible answer that i le Roma nga e tolu se fulu ta upo tolu fa upo se fulu fa mai fa pe ona tusia e le ai se amiotonu e lea i lava se tasi o le mea la kaunga lo le Kirisiano o le tala na o la tala e le ai se e amiotonu e lea i lava se tasi malo lai fa upo se fulu kasi mai e le ai se na te langona e le ai se sa ili le tua o feala o iai le fai mai e whaalangolango le tatou whaalatanga i le tatou filfilinga pe a wha pia whaimaka kuspaia e le isi tasi a mio tonu ko e tapo mai loe polova mai ua lea i lava se tasi ko e melo lai whaapsu kasi mai e le ai se na te langona ko whai mai e le ai se sa ili le tua not one le ai se si e le ai ua latou ese umalava melo la ia ua latou ese umalava ua leanga whaatasi latou no exception again elan me no exception ai everyone ele mafai ele ai se ua mi olelei ua lea i lava se tasi ai mai tauina fai upu ia pupu lava tolu ia na ta fai tauina nene whaaongo le ngali ale le upu lea o lelei ai o lele ai se tasi po lele ai se fa Britania no one 6 times o le ale le mea kam fai polo ali o le wingo le tala ua matua le ai ma se avangoa le ai lava e mawhai e o ngā sau sesi i le atua i on his own no one will initiate tau filinga yes le pe sau filinga o ngai ala fe a le la pi ongo ale ongo le ai longo inga la le la a koe fa puka kala tatou umana vale o faltanga tatou umana vale o talia Yesu tatou umana vale o avea ma vaengo le lotu ele o inga amakala usau ngalanga e sau langa yele me na tupu mua langa la fe me kala polo ile tolu Roma la fa mai ua nga sala tangata uma ma ua le o ile vi inga po le mamalu le tua male markala polo le fe mai o le tau le sala o le oti lo ele wa kile ele ai o se avanoa e mafai o le polo la fo inga ka silenku sia Efeso fe mai o to fo ilava o e na oti ia to a mioleanga manga sala no inga la fa fenga nga mga fai ele oti o nga filfili fa fenga fai ele oti o nga sau ele ai mo se mea la vai tonu i tatou e kau mana o ile atua menga otherwise o pelo Paulo pe pelo Yesu na o Yesu le ska kan fai ila kala le atua le tentanga tele sina fai ila famtalanga le mea la valea la ve mai le ai se sa ile le tua le ai se a miotonu o le ai se tasi fa mai wala to ese malava everyone no exception o le anga fa tasi la to ele ai se wa miolelei o le ai lava se tasi longo winga la ke le lopo fe sa o kala le e fa lango ya te oi me mo fa me foi ele mia awole tal tonu i lo lotu o le me biksilion ka fa se fela ma fai nga fai ka ko filfilinga nga o mea fa le tonu a me se e pero au tatala no apas o le fai nga kai ka Natalia le ngai le pe makamake kele a me se la ko nga funga de wale nga ye de yoria yes e mafat yes e ko e wakula ko nga me yo maku i
pe ole kai do e fu si male ke fuar se fa pe de o sa ve ama ke ya o mera ha sa ku ya fu me lo ni nga ba nga fu it's not even a teaching we're not teaching, we're just reading, it's right there pe mo fa ku ke so ko fo ia le ku spa ia pu a mai per ku spa ia ka dia ka sin amen e fenga ka de ka wa nga ya se kala se ka wa fo a mai per mere ku si mai o pu nga ku si me na fio mare ta inga ta to fo le wa ka ni mai fo nga le fili e fo ringa mai makua pe fo ringa mai o el kamera kormea ko fo ia me I ka ka nga ni mo ngai fit nga fai but that's not the initiative lo la makanga ngal ka ko faultanga God ignite le tua a mata le tua no salo la ka ko fit pe tel tonu pe fa tua sa mo ko panga me ngo umanga nga fai le tua le me lo lotu wa pulo maka o lo me le tua ai le mo mi ai le toi au kilo le ko va ai fa le o no nga winga na pasta tu sai mo tala tu spa e ma tuale ai lava sia vango e ma fai e tangata ona sa I fa o tanga usa le o ka o se malang mo mo ki mo ana ne me ku sa la fa pela o le sia vango anga o de tua yongo apa mai dona faola tato la se ki la lo kuranga pasta I kusa makua ne ya so le spese fonga fa ngo me ele me fa o so no anga Yesu ile Ioane ono fa fe mai ele ma fai se tasi ona sauia te kalanga Yesu kusa leia malele ai se tasile ko ya rumalan ka ba ya mai kala Yesu ele me fai se tasi ona sauia te fe mai lola ia le pe ale to sina mai le tama o a wina mai ya o te toe fa tu ina fo o ia ile asonga taanga o le upula ia fi I me le upula fa mai ele ma fai se tasi ona sauia te yes ya na ki lo ka kara fi me Yesu nga o le winga no le upupo si me fa le nganga le winga le upula ya a ki lo me se tasi ona sauia ya ki o ka ko ya le o ka va ko ka ngo Yesu o la le o rango ya Yesu ai ki lo fo de ko me ele ma fai se tasi ona sauia te longa pe fodinga me ese de me ma era se peso ka wa fe le tala il mele mankua o le Talanoa le Yesu le audience I le mo so ai le o awali umanga ma fai maso o Yesu a fa fengo fele le o vaenga umanga audience ka ngo Yesu nga ave oni Cristiano lo inga la folinga mo le winga kala Yesu le mfezisi on sa te au pele au melta ma o la kala ngoa I le whaaratanga le avea o e mauna so o moni e di o de me de fio yes o la la mi fe de me de ka o fingi o fa o ma ko ke melang fai ia kala Yesu mai le nga o Yesu o le ai lo tino mai no ta nenga fia afi masela o vanga inga afi me ka ku spai o tele ona so nga koyo ese asia o ngai le fifia le menga mar fa ko Yesu o ia sa mai le tua so ko ke ga nga ese lo inga la nga ele aplica polo ele mele mai o e o mai atia lo inga la nga le o mai le inga ma mau ele ila vea ko le li ole o e nga o mai ele tu atia ala mangingo le kala Yesu o fa ma fa mai ele ma fa se tasi ona sa ia tia pe ale tosina mai o ia le tama pe ale draw mai le tu mai no one can come to me unless the Father who sent me draws them longo ingala everyone o le wa venga me ke siang ko so stangata lava o lewa ya Yesu ngala nga o mai I o le winga ngala o kan fa ko le la e element tupu mo o la men kupu mo the Father draws them o le tua o le tama nga ia tosina inja I la tau fa mai lola io Yesu fa puongo lima o le mea lea na o fai atuai te o tau mai this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them no one and no one and no one
can come to Jesus. In other words, le mawhaisesi o ngā whaolaina. Nā whi mea su, le sisi e o lai, ua ngā oi alava. Le mawhaisesi ngā vem Kirisiano, le mawhaisesi ngā whanau fōwina, se e vanga ngā alava, ua amai, ua loto, ua whina ngalo iai, le tamā. So, o le mea la le whi mea kako, pero mea ngā whea fo i stato tala wha koe, e le mangu kuspa i e kala lea whi mei, ina ua o maua keriso, ina ua, e kere i maua keriso ngā maua oi. E le su e skawaso se pupula, e su e pupula kawaso. Wa de sa deanga. Ia, ka kolenga leanga. Ale whi mei, ia paulo mai, e le isi siwa sa ili le li. O leanga la le sa ili nga, e au whakasi everybody, everyone. Team up, ili le sa ili le, o se uma. O se uma. Yes. A le whi mengo ngā maua. E le whi mengo ngā maua. Maua, sorry. A re sa wis. A re ngā wisi, iyo. Oh, so. Peo koe ngā mea whangai, ua māsani le tau māsani le, pero it goes sounds logic for them. La kulora malisi e au ngoa mal toi va ai le po le sa o la va kara kuspa ia. Meranga le ele fai ma Talanoa le Uso ia au inge e ve mai si o e fai se me fo. Ia ala ko o le wa le va. O le fai ka o fa le ia man le ko vai fa le fai si mal losio upunga le fai Ioane ia mai no one can come. I mean Yesu no one can come. No one can come to me unless the Father. No one can come to me unless o upunga mo mia le au fai lotu Kirisiano on koe whaalongo le o no one can come unless a whawhera le wha mai Yesu le kodiri ua mai a ruka maha e la kuia ngai e le isi wanunga me ka maha same thing man kuare wha mai ia kalo Yesu mai o e na e au mai ne me so ke kalo mo e na e au mai I think len ka fe tata la kalo a Yesu nga fai fe mai lo la e kala Yesu o e umanga au mai ta mai te o tele lusi I will not gonna lose one of them a lang kala fai fe mai o fina ngalo ngal kama a wina mai o fai fina ngalo tama o le nei fo ile na fina ngalo o le nei fo fina ngalo tama o le ia awane I mau tasi o e na ia au mai ia te refer I tangata ua a mai le tua ia te ia another o tasi ngā vaenga o le tuspa ia e lango ai le fe au tele le tuspa ia o le mawhai Kirisiano ona le lolo na on whaotanga o kalavunga le face of me ia o ka ngaka la ma fai ele tua am fai ka mai o ngaka ia la koe fo I ko ia o fifilinga ra me fa pen ele me fes ka pe mere fiu e fai le kala ele ma fes tangata ua ile ali ona toe fili alu se male ali pe me fungale pe la wa pe nge ufanga mo vai kunga makivar o kama makivar o kinga ai mau o mai skaka au ki fia manga fai mas kama se finge mau o mas kama lo mau o we ala nga manga it's impossible for me to cancel my existence cancel my birth ele mfenga ko so manga va ukinga au fa ko kama ukinga ko evakua wa ave o fanga o le ngali ele mau it's impossible even I lo fa o kanga ele mfai o nga umang fanga o le tua ala ko fa le tua ele you just can't do that why lang foi le wa nga luele nga o le tua ko ke o ele mafai le nga o le tua fa yaku ya ke o se mea ele tu sai male fina nga lo le tua e mo ilava e ke sulu ku I e fa le kongo ku ngai pipelo la ki but we can never say, okay, I have enough of God. We can't do that. It's impossible. It's impossible. Otherwise, ole tua fail inga. Because He promised He will keep us. No one can snatch them out of my hand. And my Father is greater than I. No one can snatch them out of my Father's hand. So, o fia la so mai ia wai ke ka ko filinga I ia ka ko me mai la I si don ko lu pasta
kusaina ma le Ioane lea ono fa ma le ono lima. O hani whaidonga funga e idoha ai o tangata ua tau singa mai le tama. O hani whaidonga funga leo. O mahua tuspa ia. E whaidoa funga mea o e peiwa mea me whako singa mga. O hanangi whaidonga o. I think we're going to keep it Johnny here. Ka whaiwhai me ia yoang e ui lava o le me whaingo fia e loa I fua le anganga. Al tala Ioane i whamamonga yoang e pela sau noanga Yesu le me mai whai mai i le whaipunga lua lima. O mea nge ke I loa ai, alan me ke I loa ai, Ioane e sfulu lua lima. O mea ke I loa il tangata e le au mai el tama. O lea, they do not believe. Makara Yesu, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe. Still you do not believe. Because you are not my sheep. Longa winga. A koe wha upu ia lau sau noanga. O a wha I longa e loa. Il tangata o tō sina mai le atua. Longa koe wha pia. O a wha I longa I loa. O se tasi o le maa moia le atua. O le wha I longa I loa. O le talitonu. Ame me Yesu. O lauli malawa ia le whai e kala le Yesu. Whai mai. Nga o whai aku au ko ai ko kere kat kong. Va ai foi whai longa ai ko kere kat kong wa. Ai ka unga mengan mafu anga mengan Yesu. Because you are not my sheep. Lono winga. E ma whai umalawa tangata na whaalongo il tala lei. E ma whai umalawa le lalo langi menga reka kwhea koe. E le se mea ka o se universal salvation. E le se mea ka o se whaalatanga o le lalo langi atua. E ui lava le tato mana onga le ngā. Whaatangata, you feel sorry. La alus koe inga I se o le las. But it's impossible. E leo fina ngalo ngā le atua. E leo plans fo ngā le atua. Anga fina ngalo ai le atua. E o umana wakako langi pa ngā lea. E le ai. E ei ka ngaka. E leo ngi maa moe Yesu. O makara Yesu. E alang ko le karkong. O mafu angan ngai. Because you are not my sheep. Ya koe kula kala yo angerang fai ko. Kusalafa me Yesu. Le anga ele I drawinga. Ele I tō sina. Ina mai o tō e lo utama. Why? Because you are not my sheep. Nga o maa moe lava me le tua. Nga o e lava o te tausia ma leo leo na me le tua. O le lava me e poafa I lunga. O me mua muanga. O le talitonu. O le talitonu. O e o tō sina mai le tama e talitonu. O vaenga e leo mai. E le kalkong. Because they're not sheep. So kaka la lewa mai. O maa moe. O le maa moe la. E talitonu. Menga fe mai Yesu fai upulua fiko mai. My sheep listen to my voice. So mea mua e talitonu. O le si mea e whaalongo. Le ngata le whaalongo fe mai. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So e kalkongo, e whaalongo, e muli. A fe mai Yesu. I give them eternal life. And they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Paulo le Roma valus full father. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Longa winga la tu sa lava mafsila vale pasta oe ua o fai longa I loa ai ye ua to sina mai ele anganga e taina ele anganga o le atua. E talitonu ia fionga le atua. E whaalongo e fionga le atua. E muli e taina. O fsili. Ile au kerisiano ma tātou. Pea whapeo whailonga e kusa marakam whaetale tura fsili. O tātou talitonu. A whapeo kako kalkongu. O tātou whaalongo. A whapeo kako whaalongo. O tātou muli. A whapeo kako muli. O taina I tātou ele angapa ia. One of those ele tik. Then something is not right somewhere. E kawang kalkongu, kawang whaalongo, kawang muli. O whailonga ia. O whailonga ia. O whailonga ia. Whailonga ia. E no ai le toa mai. Yes. Whailonga ia. Whailonga ia tātou te loa ai. Morka kai whaalongo e kalkongu. Longa la a le sau I le prakeria lau I. Longa o kai loa kua e whaare kongu ka kare sau. Maka Yesu, you do not believe. Mai. Kere kat kongo to umanga ka ua ko kere kat kongo ko va ai menga o fa ko o sa man ka ma ko kere kat kongo fa mera ba Yesu e kero mo ko le kat kongo la nga o kere ngia ma mo ava perang nga ya o si ava pe okay wala o ma mo Yesu o ma mo
e whaalongo i lo leo, ma muli mai kia, e le ngal whaalongo, o le whaalongo muli, e pi whakasi luanga, e le se whaalongo, e le se muli. Ma ele whasonge fiafi pasta ua, kau doa kufuinga i mea ia e akangia kere mai fo le whaalau kere ngā whakaka ma me whapea, e o lo o i lalo i le whakaka. Tanonga nei fiafi. Ia o te masalo au. Ai de koe whairausia me whātu me fo i leang o le whakoa ke le lo ola whaftai le atua. Pa e malama lama le maio i o le ke le o le meanga whai le atua. Meanga e le mga kuma whairisi pe alu loko pele ai, pe talo pele ai, pe whai kaukus pe pele ai, pe uska i le atua pe. Ai because you don't really understand le ke le sua malie le matangofie le matautia le ofofongia le mafamata ina o le alofo le tu pasta o la vikala o es no masalo le sui me ni fa pia isi ongo o le ele tatunga e langa pata to ton. Yes, exactly nga la pe fa pia ai e langa share lang fa share me na pena e ni focus le it's 100% from God e onga le me ni ya me langa e kau de fa kau ngai pe ka kora ngora sa diu le mercy o de ama fo na me so it is kamai me o sa kau le me ka kanu yes o le me nga kile ka loko mawulunga de loko because you think you have a share in your service. You think you go work with God to accomplish your salvation. But when you believe nga fai ele tua le me ako makuma ngara makes ele se kuma la le kusa ro ro kamera mene ngi ku se ku lo se me ko ya ko fa fina kala ma ya mai fa so fo yo ngai ku pu ya mai fa longo muni yo na pe fo de sila mo mai o fa longo ma fa yes ya fa kusara ia le fale le mo ko para le si ai de e se le mai me fa pe wala ka mai eu fi fi ku o le ska ka mo ko ai musu va ko le sanga me fa eu fa la mali fa mai ia kuspa ia o ka ko ami ko ngai pisia pe le o le ma o nga e fa o le makanga al mangongi o le ayela ele kalia ele tu ko nga ami ko Sadly, o koe ngā mio ko ngai ka koe. Ngai, this is a kako sa. Yes. Full short, makako ia mea. Pasta, na whaumaku i sini loko whārea ngā la whakulai e lau piku. Pengi si mea ki whaupupu e whaumaka por kalame. Longa winga lai le maka upu lea. Ai ngi o le whaorakanga. E le hai lava se mea. E tau. O se filifilinga sa o roto le tangata o le menga le free will na te filifili ai le whaoratanga pele ai tu sa la de o kasa sa o conclusion le conclusion kongo le bisa o rusa ngora muka fe funi me o fe me ra o i e wa baku do pu free will yo pe o i ale kawanungan me mai o filfilinga yo me o se filfilinga sa o loto de tangata ke fo pa fe o ngalo ya te filfilinga fa tanga pele ya sei mai esa o ko la lo fo kulanga le o fa ke fo pa o ngalo ke o ia le ia a Paulo e ngore I'm just going up Paulo ele ai o esen manga yo le upur free will e manga ia ka fa se ke lo ngala la utala if I can say something like this esa o ia le feeling sa lo toltangata pe ka yo feeling sa lo ko nga e feel ai nga o mea valea nga o mea leanga mind you you're spiritually dead o le ke o ki faleanga o le kalanga a Paulo ya Efeso ia a fili la la yo e le fili nga o mea fale konga me fili because you're dead in spirit e le mafai e oe la vai ona nauna watu mea le tua pe o kala a Paulo le la fe mai Paulo ya Efeso me no tio to ya me leanga banga sala
o le mea nga la kupu o le la kala ngoku polo ke usiano ia fa polo o le mea nga oko this is what you were o le naughty you were dead fa mai lo la ia polo le ka polo nga lu fa upu fa mai a o le tua don't forget those words a o le tua but God a o le tua saulo pat a le me ngoki oko ngai lo la ia o e lan me ma ngai ale kupu o le ola a me kala a polo a o le tua o ia le faula i o le alo fatu no don't forget o le lava ngau kako mai a le tua na le faula o le alo fatu no ona o lona lava alo fatele na ia alo fa mai ia ita to fa melo la ia le a oti lava ita to ia mi o le anga notice this one fa aula mai ia ita to ngoinga he made us alive together with Christ. Asamo mo mi ele made alive kako. Asamo ma nga mi ele fa aula tatu. Lenga finga o kikako. Along inga tali olofsil le is a free will. A dead cannot have a will. Spiritually speaking, you have a will, but you're only willing for evil things. Your free will take you to hell. Why? Because nga mea se olia e yailo will le se vanga were revived. I mean were made alive. E le tua. Ia e tātou, a whawhen kupunga me, o lea tua e whaula ia i lea lo fatu no. He's rich in mercy, he's rich in grace. A whai mai ia Ioane. This is the verdict. O le whaasalanga le nei, o le whaasala le nei, o lea, ina ua ho o malimala malama laulangi, o ka ngaka la, mai ua malimala malama laulangi, al mea nge kupu, la mea tupu, e sili lo la tō mana o le pōli uli. Lolo la to manao ile mara malama asia wa wole anga la to wa mio that's our nature, that's our past, that's dead in spirit. So God has to initiate our salvation. So matala ele tu o la le mo le tu ngafai he tro mai ka ko ya Yesu ya Paul made alive with mai ya Paul so eva ele la te lengo o le mea to apas ele ele va muska ko mea fai ele so free will ile fa ala tanga sa o yellow free will but outside salvation you will never no one choose God apart from God. God has to make us choose him. God has to make us alive in order to see him. God has to give us the power to believe in him. Benga fe mai ia Paulo ia Efeso lua valu malaiva fe mai we have been saved through faith. I mean, by grace through faith. It is by grace that we are saved through faith. Even that faith is a gift of God. Na fe mai onge mika sisi langol me alofa le tua. Ol me alofa le tua is by grace through faith. It is by grace nga kai nga. No, the whole package is by grace through faith. Ole alof tu noa wa mai le tua tatu ma fa tua inga io tatu tal tonu malama melo la io Roma kolus fuka se kusa mal tamta apu ele aise na te langona fa me ele aise na te langona le aise sa ile tua umma kesi le aise na te langona le aise na sa ile tua wala to ese umalava wala anga fa tasila to le aise wa bio le lei wala ai lava setas kusa atonu la le manatu fu nga le tal tonu kata o feme o filfili o feme tal tonu pelo yang e kolu sulima mai nga ala tato filfili o nga o tato fiola nga ala o nga fiola le nga o fa ola tato e tama me nga le nga lo e kako ele nga ala kak filfili o nga tato wola e ala kak filfili le to o kak fiola e se me nga filfili ele ia tatul tama. God has to make us alive. Me nga la fe mai a oti la vai tatu ya ta ko amile fa me la mai wona fa ola mai tatu fa ta sima kerisu a fe mai a oti la vai tatu ya mile wona fa ola mai tatu ela Yesu kerisu ole na nga refer ile tu fa mai foi la io Paulo le mo corni tolu su fa mai ai le tali al tanga faltino me ale nga talking about a spiritually dead man
mai ele talia tangata faltino me ale nganga awa mai whaangole mai awa o mea valea ia te ia na te le mawhai fo iona i loa awa e whaamasino ina whaale nganga so o mea ngai tauna malama mai tātou malangona ele loto whaamaulalo ma le loto whaafitai le tua o lesi a onga le mawhiki I pasta ole mea ngā ole order of salvation the chronological order of salvation le ale me mua mangkua ifiske ngā whai fo itatalo ngā mele what comes first ole born again pole believe yeah just logic you think about how can a dead man believe how can someone believe pale ifanga for wing pale ifanga mua la kuki mo ke ai sua me su fanga mua ka me su le me fai e alo le malo le ka me le me ki mo ke o e ni ko te mo fai ka ole akanga le me ole ka fio I avenka ko le mo sa me fai nga me ma fai le tu so you can ele me fanga wa o ya o mai la ia le o Ioane fa marka kala mai o la to o e telton o Yesu le ke riso la valea notice this le kala le so mai la o fana o mai la to mai le tu mai whoever believes that Jesus is the Christ that's born again mai whoever believes that Jesus is the Christ mai la ia le is born of God o le upunga borninga ya pera pe e fa ngale kriki it's history it's the truth indicative mood al area stands something wa kupu al believe le o believe fa wow fa sa mo la paraphrase o se me pe mai o konga wa avem cristiano po tonga wa avem tanga talton po konga katkong o Yesu keriso ngalan ko katkong o Yesu keriso o nga ua na fa na wina auto so the truth you were born again that's why you are believing I live up here you are born again because you believe no it's the other way around it's the order look for the doctrine ka o the order of salvation it was the born again first then you believe pero verko ele ka kongsioki ele ka kongse ele fa ngau and then grammatical application of the melia like I say if we can use the Greek here that's the Greek indicative mood what's indicative mood the truth statement of fact what's the statement of fact you believes okay and then and the present tense continues o mele fa wa ole ola talton ola cristiano pero la ia o yongi o ko nga o ko ola kalkong ya Yesu kerisu ngalang kupu menga fe me lesi for truth lesi single truth le it's happened once and for all truth that believes it's a believes ola fa wa ola talton fa wa al born again happened once wa on fen kupu not today finish mangko ke siangole ku se ya Ioane mera kala Ioane o koula ia e ke siano ke mingi o to e fa tua tal tonu ke mingi this is the truth about the past the truth about the past you already been born again wa ona fana wina o to so free will where is the free will here no free will in salvation there's no such thing as a free will if there's a free will or the free will kanga keres cristiano and a free will in the or ile me kere via in the why because as long as there's a free will there you have a share you have a contribution to your salvation but we believe our salvation is totally God lenka la matanga il se la pasengele tua that's what we believe is what the Bible teach our salvation is 100% God. It's our response and we've been passive with our salvation. God's been active with our salvation. We've been passive. We just receive. Martalia tato. Okay na nga ole nga are pas. Pangawe si officially fa kula ia leo. Mahaya le yang me sinulmuni ne le ua makwa I ma o le mai loane le ele si free will le no free will ya ka wa ya nga ka ngwanga funga ni fia fit Talanoa le Uso ya ai di fa pela di fo fa no le
karuanga nga ia face me no me o tai no tu spa ia fo le nia pia ia wa o me fa pe ia o ke no ana e fa fenga kanga me mino se situlanga le o le e free will la o nga pe ano fa tu te me sola pe la nga le me le nga e do va ska wa fu sa i kon ka pu le e ma no si ke le me le you will always face that you will always face that e ma no si ke mai it's your selection to make you born again or not. No. It's your choice. Okay. You know the other way, we're on live. If someone says that it's your choice, you say, yes, it's your choice. But if it's truly your choice, that choice comes after inga ua lea is your choice. Inga ua kupul mea sale is your choice, which is nga faula inga koele tu. That's why you have a choice now. It's still 100% from God. Yes. That's the bottom line. Pastai mo fa manga na te lo tu la lea. Ya mano a pasta. Ile tu sai fo imali. Ya am salo fai o tu ile silone ya. Ai ya si me ko fa la ke ya tu la le falta. Ya no mo pela no ne pasta. Ya ai fai u alta ta wa.